boasori ya wo Methodist wo Presby baby wo bia no wo Assemblies of God wo Living Bread wo ben kaswa wo shada na de envelope kase na de akoma wo so go si so for ji na fa support wo nya medwuma me kasewi anu asande boom now they are me 0244 278545 enye bone cause ye nya medwuma no Paul no nyina beye bi ade na wo tena ho na da bia nkofu bu fa so se nwonworan da bia so fu nyame nkyira wo so fu ne mate won kan wo so fu meti wa che this is the time my birthday is one taking it serious nyame be bisaw cause enye easy adi asemni so ya kwaya nim enti wase mona nyame ase ye urade aye ono na wajewo Reverend Sego senye nyame na enam kwan bi so gye ye ne a on say word na o yusu ye no wase ono na wajemo na che se wagye yen efri hin na che se bibi si ye ena wagye yen na wo de from mofra bremu bra o ma me enyensen wa midwife no eje wa wo ni obia na tumi e survival ye obi ma me ne wi obi na abofra nso wi enti hwese o ma me wo na ma me na wu senyame anya adoma you cannot survive and I say ma me na bia wa for 9 months ni nyina otumi atena se ya enyinsen wa wo na okwa akwa akwala no so ntumi anso but wo dey wa tumi survive say erade ajo na chese nyame na ajewo senye nyame akwa ntumi survive accident bi esie o Kumasi road na wo ko Kumasi wo ko Takrade wo ko Cape Coast nyame na ajewo sofo o say mona nyame ase wona erade ajewo erade medase se waje mi o ebusia kontonchi bia wo firi mu na wo se de ebusia nyina dane wo bia nya ware pa but hwe wo wede ya wo ye erade ajew number of people about here asem wo ye mede but nya no ne ye de ba na so ye mede pa denye enyame ase wona erade ajew waju ofri den waju ofri dwamemu waju ofri nsawie mu waju ofri krono mu because obi ma bo krono a wotimi omo de afamawu tam ye wotema no tam ye wotema me se obi baia was na danfo na introduce no to Robin nanso ba bia wadru no afa na ye ne hu eyima na dai na chese the radiasi wona radia jiwon January, February, March, April, May, June emuni ekoi ene ye May etwem no bia na timidi ni birthday o May bonds wona radia jiwon ya nta ekire nyame ya domo a esi June na June and medical kachiro me fanya kwadiro wona urade ajewo ha na urade ajewo no ajewo a wajewo fridim medwenwe asem ha na me se bishop president konya urade na je no because the see ya no wo bia fam wagu onti ase. What are you talking about? Who's your nyame asem bi won wona urade ajewo on se nansia ko bi ju kunu urade jewo ko bi jo yere afidia yesumo urade na jewo se urade anjewo a wadi yemede
Muni Euradiaye. Mona Euradias. Na woye. Nana do ye. Euradia do ye nti ane menye wiesa. Right. Adom 106.3 FM anawutie. Medical ka medine sesan frame S.K Appiagyei a mempe me ho asem. Na menim se Awurade guso a obehye ne ho nso so enwumanyam ewo ade nyina mu. Se Awurade anya nipa bie ni ho obetumi aye bibia wo abrabom age Awurade pe. Mami ko Moses. Okay yo. Aja se okra Bible na ye be kwanyam yasem Moses yi betimi akọ 1 Corinthians chapter 2 verse 9 but we betimi akan free 6 wa de aba from no hu se de esi wo ho no mo 1 Corinthians chapter 2 verse 9 na watwi nyina free china kon esan se my birthday coming 9th June me fanya kwadro June esesi etimi sua de bebre nti yet bet attach na wasa bie di akọ Luke chapter 1 na ehonso wahwe sede eniema esikoye Luke chapter 1 betimi di nyina aka Luke chapter 1 verse 26 ebebo Luke chapter 1 verse 26 na honso wahwe sede eniema ekoye na watwi no ana yebekeka ho asem kakra but yeni kan hwe baby a American so mpacho ye monpae that was era and then open so aside nyina ya wodia Adom Ahengua amene ya babet na fidi su ka wasam ede a kire wo ma ye bompa ye wasam nya adwuma wo ye mu ye nante wo wasam mu na Awurade emu nhire bia nso ye nsa tumi aka ye da wase so agye ye ewo Yesu dim mu amen 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 Assuming Rebecca say be to one from Mount Faso. That's you about good morning. Verse 9, chapter 2, 1 Corinthians. Nemum said ye watchere say de ani enhuye
na aso nteye na ema enipa bia akomemu no akomemu da Eniema Onyankopon asiesie ama wona odono. Ni pasme to asibi. Dia ni huye. Dia sonte ye. Dia meni pa bia akomemu da. Anu na urade asiesie ade ama wona odono. June aye ba wuramu me kame chiro ade be pa na wo wiase a woni huye oba kokko ohunu bi tuntum tietia tenten obolo de ne sie fe de adwere da ne sim ne hwene ne kon atwetwasi edan be pa na wo hu bi Kumase me ko bukrom ekoya ade na oduru ono edan esisi wo edan be dan hu bi agraha offices be na onkoya hu ni ema ho enti die be pa na ka be na hu bi da Benz Toyota Nissan Hey, ka bia wa utwa ma ho bi. Nanso ni nyina mo no. O se dia ni hu da. Dia sonte da. Dia ma nipa bia akoma mu da no. Ena urade asiesie. Enda nipa na asiesie o. Se nipa na asiesie dia kafra. Nemom urade na asiesie ade ama wo se de ohu da no enti na no pai onyame betumi aye ama de ohu da no obetumi de aba abrabom sika be ya ne ehu bi da me mehu euros mehu dollars mehu pounds South Africa crowd de ne miracle me ko wom run as osono ene chese sika be na hu bi da Togo sika wahu bida Nigeria fo sika wahu bida ba onyame se de wohu da ane de ma wakoma mu da ane de wonte da ane urade asiesia ma wona wodono ano na ma mesan ade ko Luke wasema na meka no Mary Luke chapter 1 Verse 26 yo. Na Mary wono de wo krabra bokonkron de nyame eye nyame djuma abusia Sakaria no wom na Mary abusia mu da kro Mary wo ha de na ni hunu da de na sonte da na nyame asoma bofo se ko Mary ho na ko ka kire de se Mary wonya nyame ni modom na Mary hu bi da kofi de make out ase na chese wo hunu bi da awda brabom wo so benyin sen na wo ba wo beri ma ye ba fre ni Yesu na Mary ente da na Mary ani hunu se wo hunu obofo bi ada sister don't kill yourself. Forget about the challenges that you are going through. They won't da. They won't da. They ma kumemu da. Eradia siesi barona wonhu ye. Mesi meju. Ma bompa ya ka che erade se they mi hu da. They bi ma brabo mu da. Erade nyama me. If so aye bi pen. Mary Bomodi answer, when now yep, Mary said, hey, now somebody I'm in Tibida. Now we're better than a bem. Was in Hong Kong back home.
Honkonkro na watwe a ye di twa mu last week e ka won say hey mesi me catch ro sister and found ne dia wona mo mesi dia wo hu bi da dia ma wakoma mu da dia wona nwene ho na de so bi atoka acha me pen na me na nwene ho edumi bia dia wo bi da no woni be twa so si ei ka be na ekoi me hu bi da edumi bia woni be twa bibi so o si ei say go to our address come me to a natade oyi me hu bi da nanso me hu ntade bebre abusia me fese me show nkran ka kire o say de hu bi Ghana na ye nya awayo ne hu bi da kofu tu oil ko Dubai no money ade wo ma se America for 7 oil ke me ka me kire but if you man penny ko for pencil banyina no yete ya ne anya oil na ye hu oil ni bi said ye betu no wonyame bia kwan at the time of person wo ye ne nema man challenge wabra bono for akoma nyina to awrade so de mi hu bi da de mama komam Mary say wo de mi hu bi da na maintain so da na we be de na bem de awrade ahye no o de beba wabrabom sister my brother e de be pa na ehye wo so do ani to Ghana ya niema ekoso sese ya me kamekiro ahokire wo krom enna enani ba 3 days enipa ba 7 no mbe gina me fie gate ya no won sha wo ba dwia on ba ida no mo be obi ade ne ha na eba emusikasem emu amane emu ahwerɛhoɔ de ne kunawu was matesa na wotumi hwehwɛ na me ba me so menkyere obi a ba bia mete menim kɔfo a was Adom FM ne bi twam na mo dem ba mbɛhwɛ wɔ ha na ɔmo hu am so wow wusu ne wawerɛhoɔ no onyame mese obɛta ne niema 2021 ya yade kɔ na wieyɛ you won't die unyanwiye God has never finished yet with you na we no wiye woni wan wi a onsro but metiase mewrade amen kovi so for nyame shira yesu metase pa quotation wan so me quotation e me da papa sadia hu ipa na de ma de ni hu ye me kai sophobia obompa yema uma bi ne kunu won ya ba ma won ya ba sister ne nua ba na wodi na chi ano omonya ba omonya ayaresa to omde ne call ba bi na nyame adom sophobompa yema onya ayaresa ajo mukofie na ne kunu kas na den pa na papa ya nyama no ena na yeso mesusu se ka odisi kakra ba na msom de kakra ba de wa yi kai tumi sidan kakra ma no nesi ke beba so suna nimba na yebe ko elis umusi dan ema papa yi dako asori omukwa asori omukwa ya asori ye bibia wie ye o so for ya pese ye no ko na ye no ko dide na de eka akuma se ye no nko ye nko didi enti so for so to card won wachi on wie bibia wie on ye so mka che so for ne se ye pese okobọ mpa ye ma ye dan foforo bia ye si ti so for ya no ncho ye ko anointing fie no kama o wie ya no mka che so for kisi nyina ni je story building. Oh, they okay. Yeah, they watch that now because then guy will be come back no nan come per se me kebi soso. Reverend Brodick, Jenna friends, Reverend Brodick, district pastor for no, yeah, or Nigeria. Okay. Be preachy. Or no, or can you walk in here be?
nipa ne yɛ sɛ nkɔbɔ mpaeɛ ɛwɔ fie hɔ ɔmpa nsɔre na sɔfo no koraa so ayɛ busy ɛna wɔyɛ ya na onya time ɛkɔ duru hɔ no oduru hɔ no mo kɔbɔ mpaeɛ ne nyinaa wie na keys no ɛne ka baako si fie hɔ nans bens asoma making come before o preaching oka oye na oye ya wose faka no ne dan no ne yi no ene we ja kiss ne dan ne nyina se ye ne dia no so mesin ko bompa ye e woni dan wasie na je se na de se so je ne bi si dan e de ma nyame ma so mo ensmo mo enti de wunhu ye me ka na so fo no hu ye dabi eno na nyame asiesie se kona kwatena ho Jesus so wunhu yo enti enye nyame den se ebia ka wunhu ye de na mary hu bi da enye nyame den se ka wunhu ye na o birthday yi mu ye beto di ama wunhu ye na so nyame asiesie a ode ma won a odo won na nyame da ka ba betra ha sofo sika be yusu di Africa so de betra ha ebo a wonte da o wo de wiki babu an ka ba we sofo wonte da uhun so da na so na chese nyame wonu ma wasiesie di ama ne ma wona wodo won wa nyame do won wodo ni bi ne se ya betra ha ye no nyame a entome ma wo no nyame a won kwa sorry tabi wo no nyame a untu tight ma nyame untu afre ma nyame won wa nyame do won na won so do nyame won na nyame asiesie nuoma e de ama won enti Yesu kura ba ye no Mary ni Martha no mo do Yesu enti duru ba bi no wo ya de ama Yesu kura no Mary Magdalene na fe Judas edwa mu bo ho no a na me de ato akoma so se ya de ma sego e ka asore na safo no nkwa nanim nanso ubenya obi Judas bi sha ho na sa Judas fro nya so monim gu ase obi Judas bia wo progress bia so nyame ma nanim gu ase Yesu hwe ndi o se Judas adwembone ne wonti adwembone sister support nyame dwuma asafa wom kakra won sama nyame nim senti odi sika bi ato won sam nyame nim senti a me ka say sofo obi wo cast be say 8 esisi wo support nyame dwuma anya wo mo yi concert anya agende me say support nyame dwuma free wa komam wo brasimia anya tabu wo support me nyame dwuma anasa say go nyame dwuma anasa presbyterian wom Methodist wom Pentecost so won tiasia ne ya mo sa kwan so a ya mo nase bedra ha mitwitwa mibu migu he we gre but we sika sabu ko ye nanso no de wo be yele tight obetia ne nyame a adwuma be support be bless nyame nipa no edi nhira bebre ne brewo if say wachro na wachro se de eniwe hunu ye na asonte na emma nipa komem da eno na nyame siesie so de ma won a odo won ti nyame siesie bibia ma ye ni okofi nyame siesie babi afa na ebeba nyame siesie oba bi nyame siesie obema bi nyame siesie dan bi nyame siesie dwuma bi nyame siesie ahoden bi nyame penuama yemfo ye ni ho ye sofo and until the sun o start no ka say eni kwan se ni pa bu ho abonfia nyame siesie bibia ba mi o menko ho but Mary no woni dabi won ko banyina sare nyame siesie wo ka kire Gabriel sa ko Mary ho na ko ka kire ne se wono na me be fa ne so e di Yesu abawi ase na won bi da no nim man akoma mu kura da se obi baba da se ne pe it was we kura be there na bem because who da man akoma mu
Now so na nyame asiesie ba bi asiesie abofre. In the name of Jesus, also we let your best. Amen. Amen. Sofo. Go to it and ha again. Me kan dey ha me o. What about me? Many aba akontrem ho no. The nyame asiesie ama no empire. Asiesie. Won krata na ma ya no. Asiesie nyame asiesie. Em se wa tworo. Was it said ya wa tworo se de ni hu ya. De asonte da. De mani pa bi akoma mu da. En na urade asiesie. Me wa hoto so jui. Emma ye ne kyerese ye ntworo yo. Uhu ya ne kyerese ye ntworo yo. Kofi. Emma ko me kyerese ye ntworo yo. So ya tworo dada. What is written is written. Ya tworo dada. Ya tworo. Say be your birthday you mu nyame be surprise you. Oh, obey dodo. O ma ya kura. Me ana me di kan kan ye. Matthew the 20 years Matthew. Hey. E be surprise you so for. Nyame asiesie me nhira ba wo nchen. Wa tworo. Wo di atena ho. Na me nhira nyame asiesie se fa bra be no. Fa di agoro. Oh my God. The anyway hui na sonte. Me ko te shimba kwa. Na me researcher me sure so quotation we. The ani hu ye. The asonte ye. The mani pa bia akoma mu da. Metia enema bi wa na akoma mu. Eso nyame atworo. Wo de ama wa komam ba nyame atworo. It's already written. Wo nyame betimi ama obi ache wasase a woni na so. Wo nya hemfo asase a woton ba miensa me nipa ne e de confusion ba. Wo nya nipa wono he de mesi this month osiesi na be sida erade. The visitation of the Lord will come to you. Will come to you. God will visit you. May etwem. Ba Jui. Se nyame soma me ye conversity Mary kan samwa na ni hu ye na sonte ye na ma akoma bia mu da. The same thing. Ebebe ofie ho. Obebe odwuma mo. This month is a month of visitation. Me sana me ma ye me dey. Sana me June is a month of visitation. Oh, amama ma fe Jerry John Lawrence se rade fa me crazy. Na kura ni June nyame be visit no asama do ho. Se Jerry when the ask na ye Eddie birthday na was we ma birthday asama do. June Bonfo. Ola mo kra for my good morning. Eddie birthday June Bonfo. Ya ko ya nim. Me yiri June. Hey. Yes, me yiri June. If you June. It's in the near days. Or June. And I'm a mammy and you answer your June. Machiba Collins, Dickin, Mazayan, Assemblies of God, Middle East, only the match, only see you June. Maybe 9th or only 10th. No Fazi, AC or America or your doctor, or no so. First, honestly, June. Just a June for no dear. June. You be June birthday pa. When I'm Thomas, you dear Dianaba. And say June. And for June bon be any agro. And can't come what the Kwame. What the Kwame no way June bon, Fanny agro. It's a June phone, you know, your mama happy. Your mama birthday. I've said you tell Simu, actually, I'm the more. Your mama birthday in advance. Thank you. Thank you. Yameshiramo. Now, me do shall I in Kofi? Yes, Monte, so. Monte, be similar, June, Yamebe surprise June phone in Amen. Yes, Yamebe surprise because a idea Yamea chro. And commission, I wish I know. So for Yamea chro. Na se nkom hye ni nyina wo Bible nim enti ujira nyame asam so na wo hye nkom eye adwuma en kampesa so from penfo on frem se beji kai go be bresisi ngomo me pese me bo omudin aso from penfo kukudam skasi esisi we ye nyina nyame dwuma ni bio Kofi, yam fancy ya. Edu baby a. Anya de wo peso ohyira okra na ohyira wo. Odu baby a nyame fa obi
innocent person be Mary Magdalene kweshira Yesu nipa bia Yesu sukura no ba be shira na anokura nipa atwena no se ade ntina Yesu pa ababa wo ye dwamanfo ede ya begu na asia wonim nipa edu ba bi okọ obi nso fie omzife he ba bi a woko obi a wo so na wo so edu bi asetrem nsem dooso that is so no so nim de woni pamuntu amfa ne ho anto nipa so no nim de woni panim ento amfa ne ho anto nipa so ayewa juyi depend on him. Maybe birthday ni ya different no. Your heart desire. Anya wo type ni bia. Jumbo. Hey. Coffee. Maestro na fa smambe say yina we shed that bomb paye ya nhwehye. Ema obi biara. Awurade. De awurade asiesie. Na ode be ma no. Akwansidie bia. On say Paul kan say bi say onyame ebie kwan kese bia ma. Nanso wona wo si kwan edoso na chese enkofo bi wo a ekwan ne bebie se de me kan de nyame asiesie ma wo bless yen wo se wo de ko bless obi no obi besi kwan enka efe ye pon ye ya na enkofo be gina gate ya no Reverend David Sego Jane Envelope SK G na ne hwe na kono odi obewie wese wokwa kra na opon na nkaribia ensori emei omwia na obi afa gate no moko ensori ma Kofi de fa yam shishie bompaye Erade ya bompaye ewo Yesu Kristo tinemo enne anopai Awurade Yesu ama yehu no enne wama yate sesa na watwro bibi ato ho ama yen a yehu ne ye said the watchre na yakoma soso emma yakoma mu said the watchre na Awurade Nyankopon yenwene ho so said the watchre eno nti sana wodi ama won a wodo won ye bompaye emma wasiesie ejuma wasiesie ayaresa wasiesie ahodia wasiesie enkwatenti wasiesie in the name of Jesus ahofa wasiesie in the name of Jesus enyonyama wasiesie in the name of Jesus empuntuo ne kaseya wasiesie in the name of Jesus Awurade Nyankopon won wa wodo won nyina Awurade fadom won ya bompaye se Awurade de watwere ne ho asem biara ne de waka ne ho asem biara Awurade membre mu ma wo ma shawo mani mu nyam request joye mo Awurade surprise no I receive it Awurade surprise no ne birthday yi mu surprise no Sahara di ne birthday onu de nipa na na pe won de a wakoa de opedio de ebeya nkaya ma no na biribi obafa Awurade obekasa ne birthday yi mu ana ne nsakan ora so wani onyamo papa so wani onyamo de watchura fa wakoa ho biara ani etiefo ho nyina Awurade mani nyina mrem obi su menko anda bɛn da bɛn na Awurade menya ba da bɛn na menko ameware Jesus da bɛn na kontu e metubie Jesus da bɛn na mepepa se bɛn do so ama me Awurade awachuro Awurade membrem papa wa awachuro Awurade membrem surprise woman this month joy ma Awurade surprise wo the show many munyam ma wo manfrendi adanse se Awurade eda ya ka se watchro bibi wabre ma yakumem wabre yemfie ni hu ye Awurade Nyankopon eno na wodi owa don na de betom Awurade enne manya adanse ma de opaba
menya danse ma de opa juma menya danse ma de oyare opa yaresa monya enya danse ma de ne papers Ewurade Nyankopɔn shebe bia yentumi ndoso ma no Ewurade menya danse se obi enya promotion menya danse se obi atumi atukwan menya danse se enne de obi nhwane de obi pa no de nse tumi aka Ewurade ma danse o si weini adanse no so Nyankopɔn wa ma ya dankwa na dankwa nso obenemo Ewurade ma wenya adanse ma wo ma na wo ma yankas indeed we gurade ena waye na sabibi wasede chia Ewurade unkuto ene ye de bema asedan kan ena no pay so din kunim ede amayen ewo nyame owosoro nyame eja nyame owosoro nyame oba nyame onkonkro owosoro nyame onkonkro dimo ene ye bompaye wodum ne nti amen amen ko fo ama meni atete meni atete oh yesu ama meni atete na menim se passion na odi abompaye no Ewurade nso ayama ne ma all right ebusia Adom 106.3 na otie yebetumi ama ekwan na nso otimi abam na yato aso Anama poezi for mbetimi de money achre tesano lena sofa no mo be as overhead no ewo no the accident be as wa ani enyan a critic problem kase Aveno Junction yeah tesano Aveno Junction ho entimpacho apose for honorable ameni una we importem ho mutifra ho man bi no munru sisi no munhwe no muntutu ne menyina yie 0302216561 0302216562 Adom 106.3 na wetie Edika ka kire wo bless me enye tabu so frame ya betimi aframe ya me personal line after me ponwa memo nso wom 0244 278545 0244 278545 Nasa 0245 609922 Arrange amra everybody in common so Ricky Mark 2 there will be a nebo more than a friend in the Nkom be Miami also be Banamans Meko Young Cosso, my say, be a Bahman so there. Sami or Damien so Edria is one so I didn't be ayana or not or not. I'm sure as about to know what you know. Robert was some patch. Good morning. Good morning. Now what is saying Tazun? Oh, Boko, Mammy Reverend Marco Pet. Yempo me. So go, patch also come with today. Yo, educated points. Reverend Nana, young boy, Shamo Pam, won't crash. I'm with that brain. Now, mention me with them. If be one number, what's I send that?
Oh, it doesn't. Akati. Oh, wow. Okay. Dawai Masapacha, good morning. Fine morning. I oh, I can't say. Kweku Emmanuel. Koku Debiana Mure Fooding. Yeah, Kweku Emmanuel Krobo Dumase. Minimpa. Yo, Medasa. And then, preacher, would be a film. And let's say, man, the Empire Bono, let's me Bobia and Casa. That was say. And now, Busuye Sab, ye Babi Simi, June, Nakupon, and one in San Kaye. That a Juma ye and Cosu, ye Bibia ye, the other Cosu, a soft one. I Adom Ahengua. Nakupon, and Pan in San Common. But if you move ye be an Cosu, Nayan so. Aye dio mo chi na Yakopon emmoa na dio mo be kano yetimi diswa ebeye yi amaye o Yesu Kristo diriti amen Amen koku yi ma me dance Doba umwesu mpacho good morning. Fine morning. Pacha na hote sing. Yes Adom no friend. Yes you Adom. Yo. Now for the hey, Kasigo and so they're one. You young Kasai. Yo, and the petting a million shamo, and the Asama, but the other we are seeing because I do it from there. We are about time. We are no money for Solibi. Say they were just no one that is so and quarter man. Also, we put no account send me. It's a Unipa, your maybe we get the actually person. Because I mean, first confused as brown, said G. Because I'm your fool, be so no show. I'm afraid they were kind yano. The makers of Yami, and you will show amount. Like our panel, I don't come so. Yami, you know some brown, and we said Yami should be. So when Yami, a teacher for Ponkon, the Bali Yami, and smart on good son, Yami says safe for Ponkon. I feel, hey, if you don't go, name is for so. And so be out, can Yami some here. I think I said about so. Now, birthday is there. I said, maybe you be far. You never do birthday. Now, so I could not kind of car say, Hannah. Oh, yeah, no, the number man, not. No, never can say, why more, you go devotion. Why? Hear me show that's how it does. Never me last call. And that day, Omo Piamani in our Tunche. Robert was good morning. Oh, good morning. Good morning now. Efoni. Seba. Pacho, now Bibia Boko, dear. Oh, Adiatina, the Clematna, but you won't be able to say, you're married. Now, I'm not going to patch away to now this month. If I won't try Hoka, as a woman yet to Chikakra. Hey, And half a Now the Catholic you so for Makata. Now, I think I'm going to they have this man. No, if Saturday way I have bought check me. I said, why you man? Yes, you said oh, and I did for lie, Hadjin. Hello? Hello? Yeah, Eva. Hello? Let me cafe. But yes, I am a who is good with power. Like it is. And he wrote a high today. Who was the software being a sorry? I didn't come to the car as a bit. And I thought Asempa for Canesado. All right, I feel sorry. I'm saying that Wahumano Emoya Chichi and Yam Fancy, I say, Govi, for our contact not to said Ubika as we have our number
na beboa books no so Bishop ya ozansa books na ochro ye no men fa de ketwa se isha enti no of taking the trasa same ana okay same abedru head so say go me say for contact net na so mam fa me no to join na obetumi afrem 0248682064 0248682064 nyame onshira papa so for yeah that's SK Appiagyei nyame onshira sabe me gidi yese afena books no ebi abeka because na man 40 me wo ho pa you mbacho ebi aba oh okay na me ado ebi aba and information bi o bi dia ba se swakakro nti wanya ntama wonya bi nti lo se ofre 0509151010 na okay we sabe kebi okay na so ko challenge book show bi o mine mu so abene bi wow ato wono nti tama Bishop ebi o ba cho you same why bi wono kuma se bi o Cape Coast bi wono wow dante bi wono ti bia no se challenge book shop wo bi so we hu ya se me kra na meje akọ o ko abenya bi ato o apa we se bi o ba sorry nti o ba na ma to okay and I will clear that way na me ya demo nti wa hu ya bi na pacho safa number no to no mu discount brewa because the way music asem na ye no or the family so abe ha dwen ba cho na man 0509151010 yeah 0509 15 1010 yeah and number bia anodin that's papa mpacho mesome that's papa ahara me de wusie person me kasa betimi afrem was 0244278545 and as 0245609922 0245609922 Erodi nshirawo no tene ni mo so enchirawo na bibia nso be fa